Tsaliku Kenyedi Keretenie. Kenyedi Keretenie. Kenyedi hete Pfhe. Tsaliku Kenyedi hete Pfhe. Kesiezie
Tsaliku Kesiezie Hediatenye. Kesiezie Hediatenye. Oh
Khedi Keneisedenuo chado Diekepu Kerüsuo Kekroto keba beteko zelia siro chado uko somikropo Peraciezie Baptist kehununu vorde uko keze Diekepu Kerüsuo Kekroto bawe uko kevola uni mu ukehuzanu chu Krista zanuri Keneisedenuo niko zelia kepenyo fabu jabie uko kroto betem hosakelie chetiena chado Diekepu Kerüsuo hanu Ibu Yiese di Kechakechü, Reverend Dr. Kevichalie Metha, Pastor Peraciezie Baptist Kehu, Mechü Tsali no ukota seketyo, enoli Avinuo Kesiezie mu eno Phoukuovilie Kesiezie, Mechü Tsali po chepie Diekepu chesekena, Tsali ku Kesiezie kenye. Kethodie persecutor, eno Ketholezo Miachieo Ketholezo keveu persecutor, Dr. Avile Kesiezie Ketholezo kesau persecutor, Seshie ugopetela teja chasecutor, eno Medoselhou Keretsü Dikon, Kesiezie gobu putiselidio.
Acido, Ketholezo Krüta, Samuel Kerüsuo, Keretsü, Tenye, Siro, Chiliko, Kribudi Sire Pfhe, Metha se mu Phedie. Samuel Kerüsuo, Keretsü, Tenye. Deri Jehovah Puki, Chazu Kengu Mehotahie, Mori Poda Kerukrie Mehotahie, Kekrila Mona Apu Kawate, Jehovah Temiem Ha Kemehom He Mehoyamo, Temiewe Chazu Miu Mehoya, Deri Jehovah Tenu Mehoya. Chiliko Kribudi Sire Pfhe, Kup Metha se mu Phedie, Chiliko Kribudi Sire Pfhe, Metha se mu Phedie. Hey, Kepenyefe, Afedi anu sisji, Adoja sji, Sidi anu doko sisji, Sidi Kerzachahu anu tio mo mosi mehoji. Sidi Kechachie Chaunu Achatasji. Mati tute tenye kusoku mefe ponunu mefe se mu mati tute kere pengu kusoku kere tefa mati tenye kusoku mefe ponunu mefe se polhaliro kere pomhoki tubye kaba amhoki pori niesi mowe se nyepu idi keya keja pete tigi kedinu le prelelho deri tigi keba apo Medoselhou keja miezotio tisoza sinhie miekekra aki nyepu hie nzase shedze Diekepu mome mu hie nzase teroke shoko homome mu hie nzase keko keja tsepi mome isi shetio Sitse a ukoki amhaki puri niesimowe niekomha keshoketsoko tio atereta che sitatio mati kere pengu kusoku kere tefa kekrila mona umelu nunu kereze nudoko mieke dupri pierre kerugu Ketidze japu mu ketha hako Peraciezie hakatso Unyepu mhozuno kese nyukechu dukhe chatsuto. Hey kamasa kerhi nyepu Jehovah. Unyepu ungo ketsenyepu. Kidzeke dinu kepele miepete nrshuze. Tisojaha hasedi nrshobatio. Unyepu nke hu hauha. Nke rimo nuzatoyepu ketsa. Ihe korim mhozuno vorbawe. Hekon rashutio di mhozunovor anipu no hekongu mejiche heko temo fdiler mhozunova katsotari divimu no mie pete ka supetrosa pete rofe petroperosa che anipu mie kichoki depo mhozunolershi hekon dieranetio rashutio nsen rutio di mhozunovorwe no heko mie pupo katsorofe petroperosamo Nke toker hit diopie heko ropa vatsasache. Hey nipu heko che do nkityo Reverend Dr. Kevichalie. No pupe sesa, no pupe tepel hukasa, no pupe sekasa, nkityo kinu ndieranatyo di vorlewe anipu. Hey nipu no ndienu no heko kipuse. No Jeremiah kerepengu senu pusakatsa a anu kelimie pesepie nieko kephetsusotio isa ukwe mhakengukelieko
mu pățapă la că si sedi nie covat să teo isă. Hei nie pu înteja să pie nio să ce do po die se vor he covat să că teo nu. Po bo ma că si că le pățac po la că si sedi he corup covat să ce. No teo po pe seseru no po că seseru nie pu no înteja bu po zetu di. Hei nie pu temi kichoki depo mengudi lershi înteja mengudi lershi să corup chatapie Kechakechü să că le că co ca să ce. He com pernu teo di nrășu teo di măzână că ler kekobu ro păchi țar hile că teo ceva unguli ce. Nie pu no mie pe te co crosă mie pe te me lucă să ce. Kiză hau nu temie că va vo tor că ță nie pu. He co temie că crachiță nu lhuvordi la că ță nie închi vo mătăia. Nie pu he co chaya. He co mie poburi pelele ta înza plale că ta. Zălu păcă le ță perpe tebu. Nie pu că chace că hinu. Închi vo că le mie. Încă dică ță nu vo că le mie ță li ce. Ce do hari nie pu. Hau nu zocă mo. Temie kichuki depo înza sedi înrășo. Măzână cutu zere făbași. Nie pu no mie pe te rupă pe cioper hosă ce. Kiză hau șo tor șo mime tăză că țări he co site. He nagale nu zo șiri. Ce sarăm e co șirdi. Satan rășutiu da că ță. Eu e ngumă we deri he site anie pu. No că co capen le tome co ță ce. Satan pe nit pie temie ță că le. Kiză ță că să ros că le că copie. Le tome co ță. Nie pu he co că pele nu he co nitari. He co nyonyo co cathedro kita. Nie pu no he co bu. He co nyonyori no pie he co pese pele că să copete. Chata pie încă dică ță nu săle că teo că co nu că pele că jopie. Tie pele că le pete co ță ce. Mie crânio ță că ba pete încă huță prăță că ba pete bu încă pele nu. Te fu mimele că șo meseță că le că cope he co ță ce. He co ce don dier nu vo că tu nu. Ninja pu că cri că ță vo că tu nu. No mie pete co meză mezapie. Ninja pu să mu. Măză nu lergă ba pete rupân să ce. Jișuza nu ceasăwe. Amen. Je poti bupie ugo pastor Reverend Dr. Phoukuovilie satsa tsatyo seshiu ketsenu japu tsaketyo milife enoli Keneisedenuo Yiese Kethodie poti selirivi. Jesu Christa urhakeli uzanu Kenise peteke lucia jedo bahu shiri ugo Khedi kehu tspremikola tazakar kr tipuche Peraciezie Baptist kehu Reverend Dr. Kevichalie Metha bo Pastor Tsadi Bazhakese kozedi kor ugoze nipur shokaba hau kendi taza disokar kr bodi lady uke penyo fetigie mu unidi nyogo zegelise pesisia nyogo ke vortizedi nipubu japie uke hunuri shiro nyogo peteke hunuri chegelie tse tienne ke tse uke cha mu uke menguwe putikropo vo ketatiki Reverend Kevichalie nye Keretsü uko korketuo mengu ke ba ke pudishi ke bala uniwe viwe uko che penutive baya deri che pecesse tu ya si zlanyo ko kortu ke se zese uniwe yego ke fesidi putipo nyego kipuso tu di jedo ti soha chipie ke pusa mu uko mie hepengwa ke zedi uko ke se do zepe visep korba ke zla uko ke lu uko zapugo nunu tezanguli ke tu meredi uke penufe teje mu nipubu japi nyoko zedi nyoko zapu pete konu Khedi kehu jiu siro ogo zapu ker na khepete bu thaza ker krungu ke li tipu tsije nipu bu jabe pete tsike li utse tienda
Japupetela uke penyofe peje Mechü ketherü Kethodie Pfhe Daniel tutesoru kusoku Keredie nunu Pfhe teta Daniel tutesoru kuso Keredie nunu Pfhe teta Ketholezo kewe upolha nye podi hetenye Daniel soru Keredie nunu Pfhe teta Daniel pie lo shabunu kesa Size kediu diesoko sikesaki punu ke meje seda Sidi po Daniel kelali ketuo le terada Sidi niki leda ke moche po hiechadi po kelatuo da Sela kediu Diekepu
Sidi Daniel Zevor ke lupie lo shako bunu sewa ke diu Daniel ki nke penyo fe no dia thodi pulie chya ke jau bu nke lali che Sășie chediu po chedikinu vorta ciu săză me vozăta checha se po ki vomoda mu po zerilie moda lo shabununu Daniel kella kelie Sidi pue Daniel kapie keba lo shako bu penyo forte Puanuke năță Daniel kie petodi. Hei Daniel, hrituia keja ke penyo făkitu. No die todi polie chătuia kejau. Lo shako kinu nke lali nye. A ke penyo fă puadilie mie ke tsesdi lo shako me ke guliete. Sidi ukobu apetshwa molie ke krilamuna a pom hojunu ake job ba ke mola jiu hojunuri he ke diu a ke kroke che pori chemo ke diu Diekase Sidi Daniel Petru ke tseko zevor Sidi ke lupie lo shako bunu shewa uko unyonyoko mu uko kimye kori sadi siro uko lo shabu thotsunu ke tso ke monu lo shako uko telie di uko ruko bieche papawa A te jopo tsesaya susa a ke di revienu ke lu temye pete Daniel ke penyo fem hojenu michie mu pezoliche po ritu ya ke ja ke penyo fetsla ke cha chebaya po ke di Mhakipuri katalil ho jiu po Mhakengukelieko po thelaje Pete Sidi Daniele Darius Khedi Kechaki mu Peraciezie Cyrus Khedi tiki Ketzori vi ke he memelie nipu die prakelem ho ke penyo fubu jape pete chekelie tsetiena mhapie nipu chotodi seke voko ke ngule tyo chedo uko ke hulyo seke thako Dikon ko Mhakengukelieko ro eno Vizovotuo Kire fellowship Chaplain buse nipu te Yiese tyo
차츠리도 디기게바 히고 케페뉴페 디소자 바바다고라 케테제비에 인지야웨 히고 베테벨후비에 기준 시세 테자케 비고 비히고 지세 티티에 자바 케제케메니비 히고 지야가체고라 케테제비에 인지야웨 이부 히고 포디 nrshuketsnu shikiraka sevordi mhojnu kengushede no japi hakomhosha shidi sedi nke diletho tsepejali chedi higo pete kezekenu re Jisu Krista higo kala kilia zanu chashawe amen. Kephü Diekepu Kehu Mhaze Hudo Krüta ano Secretio Sekosebu Potipo Selitio Seshie Kenyu Kehu Kethufa anoli Kenihe Konyo Belho Bu Kephü Tipo Sela Litio Seshiu Mikrafepo Melit Kobu Sesa Itio Jisu Krista upete kalakiliu zanu jiro kehu maze hudozanu kenisedi borosho kaler pete kelusiawe kepenyofe tie tisokato zabye ugoze ugogi yeto ugo krevodi ugobu tiegezo ugom hatogo sevoli kazola terino tetherü ketheje petebie kepenyofe tsawe ugo mazeti kehuki getsula maze susapidi tenye October zagar punhe le pusolike Dikon granunu pe batyoje hato hola nyemi battery ni kechaki bagata sokolari nigo kethezie nigo kepezie pusawe ugo mazeti hawa kise ke batata sedeta ge dio surisedi uke hutsper uke krimi bate pesisiawe nyemi poboze nye doze sebade nye ke suri peledi sokolari unimu tefubawe hutse ke krizogo umhato sepije mikekra hato tsilidi zegetsugunuri mu Kekhü tsedi ugo nipu zaputsiwe hutse kekhü kepeje ketejiribie kepesisia ugo hakuhupo tsike vonushiri ugo hatho papatebu kepenyofe mozunu lelekese zaputsigedola kehupo shiri kepenyofe zapo halepezadi zaputsize ketse haurisedi tie matsegeze merikeze peteri chiesemu pete petsosasewe ugo hoki meri halepezaki yedadi kepenyofe ripie ugo shezadi ke bawayamokisi deriputi hanu ugo Kerüsuo tsediodi maze hawatsegeze hanu siwamodi kepenyofe bu ugo michie ugo Mechü Tsali ugo Mhakengukelieko tsunu shiri kepenyofe zaputsido ke kethosenuo pete chega salasewe hato tsilidi zegevorno nyemi po tsiri Kephrü Kephrü hisaba ketsa sokolari nyego kepeje pusia ugo mhozigi zamefe sorubalyo musokonu hutse Kephrü zogo chiri Mhakengukelieko zesafos mechi musokonu shiri nyeki hubo bushiri Panyoda kapatsa modi nyeni shezudi zapu hanu ugo kezeke ready Kephrü himu kezeke ready nyepu zapu tsvotu ke tseri pate nyekoki umeje melosiawe ke pouvoir kezeke medi hichugo protono kepe koyagaza mori hichunyo yepeke hupo buri tseli ke vimi petebu tevbo mori tevbo mapie Kephrü hijedi tsaseje mu humie kasike ba sokolari nyepu pejebawe mu chiri nyeko ke hupo riki yebe ugo nichugo ke patago jeneri kasilivi moripie hiko ke hupo jeneri ki Yiese we ke tsuri sedi mekrenyogo mu mejremego ki tsasewe kesargo ki umeje melosgenuse nzesheti chenu kesargo bu tevbo mori tevbo mapie di nyepu zaputsevor de chitewe nyoko bu chilike vimi bu chilike viunu ke ngumejedi skejiri kitsikiri mabo moritevo mabo ugo chilike vimi bu zaputseje di chaje musunuri nyokobu chili video lero nipu zapunu nipu zabi nyeketse suri sedi zaputseje ketse sedi nyokoki umeji melosemu chasiya ki krushiri mori mili mori
Krüta kehu pershiri niego tsili vidi nipu zabi nieke tsahanu zaputsi nelero niego tevoma mori ugo kitsikiri ma kehu peri bihanu zaputsili vizo ketsa surisedi pete chesemu kehu peri nipu zabi nieke tsasusedi nini shezudi zapuhanu Kephrü hije ketsa sedi niego ki umeje melola sewe ugo hazokemo hakekri kehu peri nieke vito sedi zaputsi diodi nie dodza tsegeba sekrenu levi mori nieke keti kinunya kehu pershiri mori nienya nievinya nyara kehu pershiri bie nipu zaputsi dio balero soko kredamodi hego kipusilero hego soko mazali givi surisedi niego chesemu niego kehu peri nie mhako hupo nore zaputsi sekedio lebalero susedi ke nudodamodi ke Kephrü kesunu kehu peri nipu zaputsi je ketsa sedi niego ki umeje melosia ugo disoza hanyela ugo nichugo bu ukeniti susepe baligitola nichugo res suribie ke sesedioba vokata ti miladi chitiri nichugo bu vordi disoza hanyeri ugo pazeti rebizomodi teniti bogemidi kepekron mukesedi nipu zaputsena kehu kroditsedi zaputsegido kemenguginu nichugo bu vordi rezati keniti sogoripe balena siro hotel sekebagowe u kichati kenu u kehu tsprepete siro u ke krimie kepelemie tetseke huraponu shiri zevordi keze putianu tenitianu keze ketseke krie kuti kuburi kribe keze huni hoze gazati ugo nipu teja hagori kazati dube diledi ugo dodzetsba mu ugo number bosidi temie ribosidi hamazai lenedi mu usomie zevor tazunu humie uke krimie usomie zevordi putianu kepekosen lero nikobu niko motzanidi mikili gidula ugo ticket poritsebe ugo buffet ticket potsebe ke Yiese zesje mu ke hupuri suri lebadi psfodi uke krimie gori tsasa uzemi tsasa de ugo putianu ugo zomona uke krimie usomi gori zevodi ke pekrogeto lanyo go bunye go dodzebaje ke tsuri tsasa mu uke hutse pratseli givimi bu chezo shiri hawhari pibe ugo krihisidi ugo bu temie ri risidi temie forgeto ri risidi madodzebage dola ugo suri tsaba kenyon hezo shiri puchenu ugo ketseke segidola mi petela ke se dodzebazowe deri puti ha no nyego bu chenu zo shiri humie pili vilero pie ke krihisije ke tsuri sedi nyego ki umeje meloseje ugo nzishe ti chenu phakakra nipu zapunu mi bu tse nyeki vito se zaputse ke se sokolari nyego pejeba ugo nzishe phaze diye go separdi ke zasabade Kephrü peteri ngule badanye tse peleba Kephrü ho chiri ngu tsole mobile ro ugo chedo ke hu ke khashi chiri su ke zasu de nyego pile go mogo ba ugo ke fekro kinu pile che ke tsuri se di pesis ha ho tuchi tu tsole mogata rinide musula mi ko hu po shirim halake kra modi ugo ke hu pori pi he ko pesila se di he ko bu vorgi to tigono so ha mezala ledi se ke mezala ledi pi ke zala je ke tsuri se di petegi umeje melosa mu ugo ke penyefe zabe ugo tsele ro tichi hanuri Bazhakese nipu zapunu kakase ugo di posela party ke pesila ke do solari do zibabe ke sedi peteki tsasa nigo ki ke chanun susepu sedi ke zala ke sekenuse ugo nyemi po tsubu ne ke chanu ugo ma to holari tsavorjebe deri chiri ugo ti soza ha kolari tsaba potilara tsaba juro ke soro ke vigo soro pe ugo tsa do pichaka pete pe ne pe utsidi ke penyefu taja ke vigo pe ugo tsidi ugo ke ready ke ze ke penyefu zabe ugo tsa so ko sedi nipu zaputsemu ke ze unidi nipu chediwe bu ke penyefu zanu ke ze di ke Kerüsuo ke zabutse ke zanu ke ze di uzani predi ke ze nipu zaputsevo de ke tsa sedi pete chesawe puti hola ne ko peje Jesu Christa o ke la ke liozano ke nisedi ne ko pete ko ke lusiawe ke mesaki ya tsutu o ke ba ni la senyo enoli ni zevo mu eno krikolie satsa unyenyo fa mu eno ke ni dezo royo jakere tenye teheshe bapoki nko ke huki nunu unyeki ya tselie mu BMC Convention Center nunu tehetsutu oje Zapum hato haunu, bete kobu vodi jabiek yasatsese ke tunyetsese mu kepekrodi teheti nuri kepekroji di kikruki zatienu uke hutse prabete kiesiyawe. Vor ketu ja kechake huze senior C dili kevi raze rayo ja mefe sorununu mefe teta berinyo tunu baketu la
ke penyo feki ke krocha duo. Sashie vorgetu nipu zadu enoli vipretunyo sorhie associate pastor nipu zaputsasaduo ke chatsaba si roserhoba di pette ko lavor nipu reshoje niego peje. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Well, then I looked over Jordan, Lord, and what did I see? Looked over Jordan, Lord, and what did I see? A swing down chariot coming for me. I got a home on the other side. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Now there were two white horses standing side by side. This old chariot's gonna let me ride. One of these mornings, bright and early, I'm going home to the other side. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Japu petela uke penyofa pejewe je potipie uko soko tsasadio kiriu uko board chairman eno pudusil sotu ubu kenidie pusadio sashie tefuko krotho Peraciezie baptist ke hubu Kethosenuo nipu japu tsasa sidi jedo nipu die sevo uko ze kazasakedio Reverend Dr. Kevichalie Metha Pastor Bu Potiselie Sidio. Ketherü zapuza yepetebe uke penofa kerketho tseawe.
这都不地给为好可别，如果只是的，把这些把迪斯科西罗乌克迪给这地你不说来给这好完了，给这些别特别给头给别人负责是要为，乌克迪给好好为，这这里一个缺头皮肤上，一个是个是这多人干多为，一个把这些哈。彼此比什么的一些，而那我说只是那个呢，我给本来还有呢，而那才让节目才让本我给不玩的，把这些呢给本个的你不咋不吃饱喂，那个这道好的那个是，给说那个本个个这那个特别那个米黑本个这块吧。Siro nego ke ki ke vi bochado ma ke kara ke bala he gore he go ni thormu ha ke do wor khabe nego tsdo di khorawai nego pastor bu share pel me a puti ke se tsdo Hallelujah.
Jesu Christa zanu Keneisedenuo vorgaba pete ke luga Kethosenuo tie otike vihanu he ke hubu he ker vorgetsa zago ego leba Khedi Baptist Church ABCC Krüta uangami mi Krüta de gobu niego ginu tedja ke krangule bai ke tsula he ko tie niego tedja lena di vorba he go board chairman ni pusa Khedi ke huwe he ke hu kretor vogeta ti che kono zo shiri he go krevor Japuri tsuvor kakeseno hego krei vorgetsa hako pete hegoi rakrabaya mutie nigo pe jiwe getsa horisedi nigo ki pulasia nipue teja ke krakapie Khedi ke hutsaba nigo mhake vitsa vorgetsa kemhe nipu japu tsvorgetsa kemhe chiri nipu lam hake kra Samor shabawi sala ni pubu ni go krogele tslichi vorge to tigo no zo shiri ni pu japutsdi he go bu ni go ginu teja ngukele tslichi ke khie ke pele mi ko u ko pete revemye preso how we u go kigetomo we are all travelers Hawe ugoki kethomo. Samuel kenye ker die nu pugetsa upete ship hezodo getsa Ketholeze to pusa. Every one of us, we will face that easy. Dari Mhakengukelieko uke nipotse Metha. Jesu Christa ke pelemyewe. Jesu Christa ukola tetsa ke vipo ke sebebashe. Mu tetsa tunusa ke mejegetsa basalode. Nu shogetsa basalode getsa tetsa Jesu Christa mi tigi getsa tetsa ukola ke sebeba getsa Ketholeze pusa. Temye pete she presodo. Deri Jesu Christa pelekelegoe. Kechachie mu kechachie kunye povodi Jesu Christa zedi. Tudadoshi igetsu tetsu pobashi. Ai anum seba tetsu lanu. Nyukuri nyuko numlekie. Deri tetsu ke kripori ke sebeba. Zue miji hell is it. Johan kerpo mefa pengunu pugetsa a rila ke shiumu ke riuzo. Ke hupori a pelekeliu sherazori ribalidio. Mu ke hupori how renamenyo sebalie. Ke hupori rikebanu a pelekeliu makipori shedalel hoshi. Rikebanu. Uke habagitsa tigi Jesu Christa pelekeleco. Isi. Jesu Christa sezitsa gebako. Pomme dotsea gezakoe. Tigi volezo doshe. Ke krie ke pelemiko. Rikebanu isi. Shenaro. Shegadasheno ke chatsubazo shiri. Nipu popo. Kalake ligulejir ke chatsubazo shiri. Shedaro shede. Rikebono isi Ketholeze zu putuzo. Taimi hakowe tigi vozodishe. Deri Ketholeze no pula getsa. Rikebono korin mi ko keryu soru tafumu kerer Galatia ko pengu ker tafumu mefapo hari renamenyo sebalie. Jesu Christa die. Mu temi hakoe ke penyofa Jesu Christa ke diu elegenza she. They will not inherit the kingdom of God. Isi
시더러 태미하고에 미신 후다도 삐어게 씀이고 이리 투비바 란나면요 세발이 때로리로 쇼야겠어 idol worshippers 하고리 미신 후다도시 태프미어도 태프미에 제 행하겠음이 어고제 게이 레스비언하고 뽑아겠어 하고리 띠기게 디누 볼레로시 개변요 포게 디누 Ketholezo 투비 바호 아웨 아디에 모다호 게르구미에 아위 투비 바 마케메 후미에 주위 투비 바 미에 겟스게 델리아게 점이에 주위 투비 바 마사게 모 tem무겠어 깽우게마 깨기겠어 미행우 우로겠어 누프누에 깨매겠어 깨디에크리겠어 우랄라그겠어 메세멜루겠어 깨페뉴퍼 깨디 웰레겐즈시 아우 니푸 디오 아우 아디에모호 살라테츠 깼니에 바겠어 우고 실레데 띠기 무미제 띠기 무미제 마티 테니에 메파포노 풀라겠어 아세 니푸 이디케야게 자페테 띠기게 디노레 펠렐호시 크리스타미고 이푸아다 모나노 지수 크리스타 세지타 모리 지수 크리스타 아이 크리스천 미에포 뿌리 군여포 띠기 볼레 모다라 기데보리 가다가 게 크리에케펠레미고 아세디 니푸 이디케야게자 페티릴레겐즈시 티에포 세지차 아리 크리스천 미에포차 이디 군여포 니푸 모즈누 보게츠기 지수 크리스타 제케세게츠기 웰레레 모다로 기데보리 룬누모다 기데보리 쳐다 쳤세돌레 이게 저 띠보 포도시 게시하 쳐토 that is very painful. Dari kunyepo Jisu Christam hodzunu vodi we uzaba modaro sanyesa keshekiri sanyesa tsukodoshi. Oke krimigo vodamu we vole modaro sanyesa tsesedoshi. Igetsa tibo vodo getsa Ketholezo pusa. Manu we Jisu Christam hodzunu vodi uko Mhakengukelieko sitse auko ki amhakibori desimo we kidi pudaro kidibori ranumodang John Newton Mechü Tsali ngukemeje ki deja shigatsa delegivi Tsali da no kreginye de hetenya po hau zose John Newton po Pokelhu kewil mohosoropo Kepuma so pu mengutsaya geza patsetsayashi Temie pozemi gori pungu getseki ugo ngodaezoshi John Newton Poe slave trade tsaya Kedemie zedi telitsaya Temie krelie di selavo zesaya getsa slave trade tsaya Po ticheni budi kretenye de hetatache 1748 hedietatache po. Rubono no temye slave gekra there's a work is a tunu. Ikre segetsu po pardashi. John Newton is sitting por michesedashi. Michesedashi. Kepuma miri michedashi. Michesedashi. Sitting pori ake penyofo Jisu Krista ki ake jo chamor shode tidipo senye miche seda zapori do ketsuli di pori kechakechü ipu no ake jova beatsachi ake lasachi azego ke lasachi aru ke lasachi dipo nipu ki kechakechü mu nipu oke lasagetsa mo senenu po tsali amazing grace how to sushi
po ti thala por vet thala za ti po Diekepu mie preacher mie po tsada mo po khunye po tigi je apuba isi stigi mie po vordi John Newton no khunye po tigi voro Machase no ungos segedo la please share 3 wonders in heaven idi pokipushe apopugetsa Chakerio Metha ungos segedo Metha akhunye po tigi voro atemie hakoe tigi vol honyegetsa atemie ke grangudole isi to see many people who I did not expect them to see in heaven. Temi hawe tigi vole honyegetsa nike grangu me chezole mutsu angos sedo isi chakenyu e acha seu pusi decision kenyo no voro cha seu liro popugetsa akhunye potigi voro atho angubi angmosedo ae ke pumma mi potsa ke pumma kelhunulu ke zikelhunulu de athiewe vodi Jesu Christa pinu tigi pose bagetsa aho atho anguside angmosedo le iketsa po chakenyu popugetsa angos hegedo potsemeta Christamie kekra hakoe tigi vole donye kekra uko ngumudado le iketsu I will not find many church-going Christians whom I did expect that to be in heaven. Christa mie potsadi tigi vole mondaro kidepori kadoga uko ho lelasake Samuel Kerüsuo chapter Kerüsuo David ke dabye Israel mie ke di tsegele uko ho ngulia ke penyofa Jehovah sezekesiu Samuel Mo Samuel Israel mi Kesiezie Kerüsuo isi the first prophet isi ya. Jevo mo chapiko thalau isi the last judges. Mo kepenyova instruction kapye Samuel tgesu tmetha Samuel no vodi Bethlehem mi Yiese kin voji mo Yiese ponyo thap mi Metha thaba mo Metha thago donu Miebubu Israel miko kediutsudo isi kepenyo for instruction kapie Samuel tgesa Salauko Samuel Kerüsuo hinyeno kepenyo for instruction kapie putsumo Jehovah Joe no vogetsaki how leliche isi pugetsa there is Jehovah poki Chazu kengu mehodaye isi. Poda kerkrie mehodaye ke krilamona apokawade isi. Kepenyo for instruction kapye Samuel tgesa. Yiese nyoko chazu mio eno moho iji. Pusa. Jehovah temie ke mehomie mehoyamo. Temiewe chazu meu mohoya isi kidzanul baza uko temie keze kepekro baza uko potike kranu chazu mohodaya di Ketholezo pugetsa temiewe chazu meu mohoya deri Jehovah tenu mehoya isi but the Lord looks at the heart Nipue umelu unu mohoyashi. Matiker pengu ker tefenu pulaketsa. Ke krilamona umelu no kerzenu doko mieke dukri pie kergu ke tidzapu mieke thago te paryagetsa.
Ketholezo zu pusa. Jesu Christa unu umelu hau mehoya. Sala John Newton ya hau no pawanye. Temie ki bhosro temie hau visenye baderi. Temie kekra haigatsa kekra ngumodale kevi pochu pusa. Sala tenu ke digetsa repentance should start from heart easy. Tenu ke digetsa umelu no sedemoro. Uko chazu tatie visebari no nunu Jesu Christa pelet tuliemu no pe pomedo ko tsea moshe no kemich no bagetsa hori lelaseke. Matthew chapter sorunu Jisue Pharisee komu Saddusimu tejo ke patako zepu getsa temie hakom heda heje temie hakoliro kechatsuro miebu ngugetola ugoevo kechatsa pato seseyashe miebu ko ferna getola tseyashe makevi butsuro miebu ngugetola temie hakoe tseyashe hakoe Christ glorification mondade hakoe self glorification. Utyo u miebu utseketo tsadaya getsa Ketholezo pusa. Christa tenu mohoya getsa ukuhari lelaseke. Matthew chapter mefa pengunupo Pharisee ko mutejo ke patako kipu getsa nieko te hear Mechü Tsali we kragama sawaya isi. Chazuzade masase deri ponutsawe makemehu isi ni nagetsa to tsupu dozo getsa Ketholezo tsupu mefat hinin pula getsa nieko Mechü pekrabie kebam hezo chazutsa ngujivi pi isi Deri punutsawe keshemye rumu Kerüto sutuvagetsa. Salanu hako pete uko Mhakengukelieko nipu idi uko japutsa sebazo shiri uko Mhakevitsa sebazo shiri unu hawe tenuke dile tumudaro unu hawe masamobaro uko kemich no baligetsa uko hari lelaseke mevata tanupu getsa sesatui chazutsa miebu nyengu kemyetho deri nyenutsawe ketherageza getsa mu kejo kemugotyo tsufutuya isi artificial Christian sabadamona uko Chazutate we jivise, chazutate we religious sebazo shevi, unue jiri metiseba, unue jiri masamos sebaro. Ugo kemi cheba getsa hori lela seke. Tie nagami spirituality mo yugo Christianity ha mo soro. Kepenyo very michemona getsa tipo no luba. Michemona zo. Nipuza sedi. Mhakengukelieko tsegetsa. Nipuza sedivo mieketsegetnegetsa. Chusho, Gresho, Vosho hako petenuvo. Very archery Christian miezo. Jadi utio ukigetsa tibono ba. Tek hawe pienende ke huburi. Ai Christamie. Very sezigetsunwe parlemoda. Uko haidikim hedi po sezitsele damu. Dietrich Bonhoeffer po lesa the course of a discipleship how to sa. Lesa visse getsupo ngulero how prelivi. Mo po hanupu getsa. Christian mie sezigetsa. Christian without discipleship is always Christian without Christ. Christian mietsovazo devi Jesu Christa unnu bamudi Jesu Christa ukel hunu bamudi tsabada getsa zu pusa. Tsala Ruth Graham
Billy Graham pugetsa, Billy Graham kimye pugetsa. If God does not punish America, easy. Mando kepenyofe America mye cheza kapye ukotsamoro. He will have to go back and apologize to the Sodom and Gomorrah. Easy. Where vodi Sodom mu Gomorrah goki poke jo chamor jode. Mo Ruth Graham poke lewe poke penyofe question sabamo. Deri America mye society shotor ketalanu. We deserve hekoris izaho ngumesezole America mye ketsuponu putsupusa. Mo po how penno puketsa moral degradation mo increasing godlessness in American society. You see. Christa summary institution po balevi. Christa summary mapetetsle vigetsa godlessness American society. Bada gets lano. Boy, Ruth Graham metsu pus mo how Diekepu. Pete shode gets a nori pubamo. Tie unagam society hari mohosoro ukori. Tieza mie culture, alien culture, pugeba kekra, vordi, unagam society noritie, vorbade. Vadowe, pepper go more social media kono pretty. Nagam shotorda zoleha. Ugo haidi kim hedi, posezitsele domu. Haidi kim hedi ugo tigi vole domu, ketsa. Ugo hakuri. Lela ke sabo tsala sekhe. Akepele mi kekra. Zulu filero vormodaya. Uke hunri igetsriba. Ngumodaya. Kunye boke me jigetsu potselero fon sebie letomie gotsado. Mori temie kekra. Father's Day, Mother's Day, Mori. Good Friday, Easter Sunday, Christmas, New Year, Vordi, se share Voriamode. Ugo Heidi, posezimi getsa, pule dome. Laudikia go kehu kem here, lerimo, mekurimo getsa, igetsa, Ugo Heidi, posezitsele dome. I Christam ye, idi, chesho, gresho, vosho getsa, petetsa. Election povoro, uke peleri pete krewa. Uko haidi posezitsele dome. Ntomo ato, utio getso tiburi, tsalaseke. Maside me fa se me fa sorno, ke penyofe, anyo, nubiatsa seji, you see. My son, give your heart, you see. Nipu etie. Zu ukoki puba. Joel kenyenu. Kepenyofe Israel mi kreatorzo. Israel mi godo shotorbozo shiri kepenyofe. Uko ke Jova bi uko chusti. Uko kelasia. Joel kenyenu pugetsa. Nienu petese rari aki vorlichi. Boe potemnie, Israel miekoki, nieko nupet tesedi, reria kila vorliche. Uko kepumato shubuazo shibi. Kepenyofe, invitation how kapie, uko tsalaseya. Tie ukori, nuke meje grace tipo numba, nipue uko kelama. Uke habagetiki. We nipu felike, nipu penyuleke, posla ibriko kehugo kipugetsa, nieko nureda heje isi. Don't harden your heart. Mo ebrimieko kipugetsa hauliro, ebrimieko, judamieko, Christian seledadi kepetsu voda, selanugwe heko rarila, judamia nanu voda do getsa tiki. Ibritu kesegoe, ibrikoki, nieko nureda heche. Jesu Christa sezi tsabazo leche ketsa, tu pusa, ke krie, ke pelemieko. Noae, po mu ponyonyoko zedi,
Runu lelede. Tie nomo aketsa uko. Tigi vogetola Krista runu leledambega. Menyonyoko, ichumiko. Akeleno kekra Krista runu lembana getsa tuleba. Deri uko mi ponyo kekra. Uthau shile modadi. Chiri chazunu no nyogoto lelie, nyogoto volie idi uko. Krista sezi tsabadamona. Abuzoe anya nuko tsalije. Nyoko vodaro, nyoko kehulero asa kehumorivi. Idi uko. Kiku Krüta lele mo badame. Diekepu Tsali danu. Reverend Berg Shadakepo Tsali atigi keba pongu idi po Tsali tutsese zose. Tsali hanu Ketholezo zedi po Tsali hau zose mo popugeza. Atigi keba kedipa pongule. Mu tsunu kepenyofe tsunu bale. Mu popugeza tsunu. Temie, ke nimeri ke kravoba, ke zumiri ke kravoba, ke vimiri, ke shomiri, Krista pele ke buguri, ke kravodi, unyetsudi, vo, tsunubali, atsumuli. Mupopugetsa. Temie, cheza, tsaketoko. Gradi, uko meje melobashi. Aburi lelice. Asla kineri pusa. Kunyepo nyepu mhodzunu vodi. Uzaba modaro. Tie keshela uko nuke meje sabatsania. Kideburi unushudoshi. Uke krimiko vodi. Tigi badamu we hanunu. Umejembe loba talatiu nunu. Nipu atu tsaje, atu nu tsari kecha tsole, ari kehuzole, ari Mhakengukelieko zole jadi. We kradi pubazo shiri Ketholezo pugetsa deri uko menyo tordadoshi. Menyo tordadoshi. Gradole unushodole. Haiketsu tipo fordo. David kecha aho presidi adiatala tsalido. Chiliko krepodi sertefunu pugets. Hey, kepenyofa. Afudi anu sisache isi. Search me, God, and know my heart. Ado zusache. Sidi anudoko sisache. Sidi kerza chaho anu tomo moshi mehoshe. Sidi kechache chauno achatasache isi. David kechahabutie uko kechatsalasake. Nipuno anu haufusache anu hausisache mahono tsomobadame nipu. Chazurabi lady nsezitsa badame. Nuke ditulemodi nipu nsezitsa dampame. Masamodi nsezitsa badame nipu. No anu haufusadi, no akrohisachi, no achatasachi getsa. Ke dituladi nipu lietsagesa. Kete go krizo, ke pelebiko. Kete go krizo. Teri unu mesamo, unu rodi, unu gorbito sufudi, polietsegezahari, kemejetor, deri Krista shitulie, Krista pelletulie, nu katsibinipus, tsadi posezitsegeza, teja, batu, salake chatelau temeta, tie, kedike hu hawe, angami miedonuri, Kehu kezat opotsaba, kunyepo, tigiri, Khedi
这破个给格托不吃的个给谁？你不叫不吃开，你不叫别我们也不给这，不带这个流吃的去。Ibu dia pemakere cokola oke penyeva peje siro pastori peje we yeko fordi yeko ze kekro thoke sher bimo ake viri tsesa yeko japu ke vi chokori se fordi uko roshuti hanu tenye teja se vor ke za ke sala usome kori peje we tekanu ke zedi tsali poche pie nipu chela se kena tsali ku kri ke nyedi sere po Jedo Kerüsuo ki Kechakechü enoli lubitunyo Kire mu enoli Ketholezo solo kehupuri nyemesenu nyepu japu chekese pete peje Kerüsuo nu kezedi kere nyepu japu chekelie pete kori peje kepenyo fubu japie ugo japu matopete komhogi sese japu pete ginu po zapu zaye tetteru fasakelie che tena ugo keze metha kecha tsiledi Kerüsuo kehubu tsilitio nipu die uruche kesokosedi kepenyo faze Keretsü siro ugo chedo potiki vi hausedinu
u kehu Peraciezie baptist kehu lari u ko kechachese ni ko buri he kehu la kechachese da sidikeze onye holari kechachlie ni pu die rana kile no u kha ke sapye ke penyo fetse di kehu tile dowe ke ko tho ke masa ke penyo fa ke ri pu Jehovah ani pu mpe jewe no che do pati ke vi po pe he ko tsese he ko bunu vordi ke ze nresho nja putse nke thoke ri die ko pra nke che ko ke li mfen die ko ran di baba do ho pe vo ke li la pe jewe ni pu he ko vordi ke ze nresho ke za hanu ko ri ke kri ke tsno nyo ko oni shedi o meseno o ke se do jef vordi Japuche ke soko no jabie mi popo ke tsepe te tsasa ke lie tseje ni pu Jehovah mpe jewe he ko bu poti tuki si moro ke sho re kralasdi he chake sala le moro ke sho non to he ko ro fula ke sepi he ko tsia ke jakempi je do nyong ki tu ginu nke thoke ri die ko sevo he ko ro tsete ani pu he ko nke pele me pu Inshe me jia di ni pu he ko tiewe he ko tio he ko se ke lali ke ta me pu tha di kun he pu mo jenu ke von he ko tio he ko fepe jata le vimu he ko bu sida mo le ke to la tenu me luno cheke me sapien cheke le zedi tenu no ke perro to ke mo ke sho non die choko sevo he ko tsala ke salam pe jewe Nyo ko ndier na ke lepe tebu u khake sala pien chsedi ani pu he ko bu no poti pi he ko cheke baki he ko pe pi pien ch nze ke nu re nze di ke pe ro tu tu le ke vi ja pi pe te ko tseje je helu hau ke ko ke tanu ni pu Jesu Christa nge meje ke pe nyo fa ke krie Jiu ke masaru fe kroto ke chebu jiri mu ke chache heze to ke lie tseje. Amen.